tu chung kiem lam kai on organize on bolon ki pao ma wa jing ki long ti dam kapuna ma jing to last evening ti dam pastor pan pu se te na su kapuna ma jing atu se ya tu se yong ta no wa tu sim a se lai ta tu na kapuna ma jing kapuna tu se yong poi tan ka ngai thei ta pon aji chu committee ni chu men ka ngai thei ta pon aji chu pi am ti le yi lo nu le pa pathian dong na le chu le nu le pa dong na ka sa ba se ka gyal do in nei le kapuna li ajing seiding chu om pol hi jong ka pu na chu na ka sa e chi ta banga mi hin hin kwa ji lo nai bol wal chon ba lo gyal do thei lo ni kha ding e mi ma ki kha ding wang chu mi wang si ta mi wang si chu ni hi ding chu ka gyal le ka lai na chu le tu masang lai hong masanga lai muna aki hong masang hen pi dong hi in sung mai cham ka semen chu ta chu pathin tu thei kham khama na ki bol ka hen ka lung thim ong si in som khat he lai to rian house a kom naw ka lung thim ong si in mai cham moi kong don da mai cham moi kong don da en chu le istiham isa hi alin pi chu kan e pol long le ta he kamu kamang hi tam abang ka le rom ho na wifi ho to bo cigarette ho sida ko wa ho kan ne mai sam long ton to lo pathin nu te masanga zo respect ong to lo na ji ju pathin to an ki chi na ong ki chi so pha na ong ki chi lo pha na ta ti mi sa ho ki ne yin nu te masanga ho ta open ta ki ne yin ta banga su ki chi lai hi kong hi pha chum ka pha chu pi na chu ka sei do no me me pha chu ni ko te ki ngo atore ko te ki ble me ja lai me ko ham ki ti spirit tam ki om thi he tam ki life experience ka ni lai yo tam ki pathi to ki nai na jong tam ki om lai mu na zana hin na bang ka zana ka thoin taw na ka ni pathin to ki nai na tam ki ka ni chule janla organize camp organization mai lu du hin na camp organization ong bo wa lam kai hon chi bo se bo le he camp mai he te la le wang chu e ma ki mang di hin na e a du ngai bo ti he chi ka phat chu pi ma jing pathin ko ma lu ki pa thu gen lam kai ho chi camp organizing bol ho zo si chu ma jong ka ki pa e chom cha ka ga aulin nom na chu yen na chan chu he